Bancun lon rawi hadis Nabi ulun pegah basi hari ublang Nabi gemelangkah nasi kejam sinan tetap panghule Nabi dene kalan sabah kaum Yahudi di Yahudi pergi masuk hutan Nabi kalan sabah taran predisinan antara taran dengan Nabi hanaji oglu lam utun kenan jiplung lam taran roh ji melawan kedeh kenau pihan leleh Raji mojinga dudra ubah Nabi Ya Habibi Ya Maulana Ya Muhammad Kasih sayang lun binatang kamu keman Nepelelon hai pang ulesi adlun wa sayang raya ane dua banceh baro sayang raya ane dua ulun kuba oh no ura golom lun wa saleh degra nelakelon hai pang ule Yahudi drone lake kamu tentem hana Jibril pelesi adulam ikan bahji Jawa jiken balon ane dua banceh baro di Yahudi jeme pakan sekalian bahta pele binatangnya jiwa rijang menyobetoi Muhammad ya Rasul Tuhan lu tak pele tente kenolam jiriwang seon sidra dalam kawan bukan menan baklun sidra binatangnya bahale menan padung nahe susah payah tanin buno tema oroh taja pele padung merugot gluji pele sigra laju diwat roh ba'ane muso sari jimo wahai ane tangke hati dua sekarang ka bedah laju jamom susuri jang rijang di makadang jade mati bauranya mak menjanji dengan Nabi sideh bunuh balon ja dalam utun mitara sekitaran jitun hana lunging le Yahudi so ona ane hana lumamma metua drone menjanji dengan Nabi neja peglah kesusu kamo iku bang kamo jamita na ijalopan merumpama jem sigra putih hati lalu ilengan imata jinging ane mantang mirahnya bandua bungkon sayang bungong mancang kenang urah hati luka long hingga tahai anedro nejala juwahe pamau berselamat salim kamu wahai madro ke Muhammad
Gluh diri wang sigra lajuni barasul tro bataran kaji sodrani bataku. Dum Yahudi sekalian terababit, Muhammad sebenarnya Rasul Allah. Getanya Bandung bauranyo ta Islam bit, Muhammad sebenarnya Rasul Tuhan. Getanya Bandung bauranyo ta Islam bit, Muhammad sebenarnya Rasul Tuhan. Salla Rabbuna ala nuril alamin, Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin. Salla Rabbuna ala nuril alamin, Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin.